Ngasi upong ki tungan ba Manipuri sipong singdigi maroi bi ipausing myam da thamjagi ahanbada sanalaiba pauksi digi konggasaraga andro da nongna packet kiba project kaya marum minister na myam da kuchinakre Manipur gi umangi lam square kilometer satrika nifuguni pan mangkri ba si line lobusum loi minister Hawkiba kumja English ngani ga kunga tereta ki hauju power Manipur gi umang lam square kilometer satrika nifuguni pan mangkri bi report lakli ba si line lobusum loi Satnabini haiduna matam gyun umangda ukai takpugumna sitnana tathopigi hainabi asi hongdokpa matam oire haina Manipur minister nong thumam bere na phongdokre Andro Assembly constituency ki tungan mapamna sagatpa project sing sangaba masum anabo project ahungi orek uyum tambigi thoramda wafam si minister na phongdokibani se minister na sanga ki project sing gi manungda lupa crore 7.19 sangna andro ra nong saba 33 by 11 KBH sub station Andro High School gi school building amasung phamung sama leiba girls hostel amasung Directorate of Environments and Climate Change ki makhada nungkot khaliba integrated approach for enhancing ecosystem services ni loinana miyamda kathokiba project sina KGBB Andro gi additional classroom amasung phamung sama leiba nupi masa sing hostel amasung Huikap High School da phamung sama leiba girls hostel amasung additional classroom sing Se minister na Andro Santhai Primary School Moirang Purel Awang Lekai Primary School amasung Kongbom Lekai Primary School ginong nasagadaba building ore yum tamki nung quarter pangtokpa miyam gwe mifam se minister na hai aikhoi da akaiba pirakadaba amasung wohangadaba satnabi di inbigi mihuta satnabi do hongdokpa mathautai ipai pogi matamda umang wamang yokhalami khongban lukha kom naina semgalamba yamna nungaiba punsi marel amada hinarami ngasidi larik lesu waiba masing hengalakpa English loan ba masing yam khalakpadigi sing pat mangkhrep khongban laitre Manipur na tan malem goirakliba global warming gi susi line lopusu yaroi Manipur da ura saba kangbuna sing da horiba ugi mara phawu sathokodigi lamda masigi aying sagi phibam sauna ohong balakpa hore masidagi lengakna ura saba mayamadu ki mayokta landa satharakpani Manipur si potential kya leiba lamdam oibana miyamna mateng pangbiba amasum amana maga puna hotnaminarabadi leireibak amagumna leibi yangani parks na sing kokthokpadagi singda dam kangli kumja English singni ga taragatretegi hauju power Manipur gi umung square kilometer satreka nifuguni pan mangkre masi taranya lobu jar sumroi singda horibu u singa si pung ko na yenthatpegi mohta u khara yan bigi satnabi thamba matam hori umang loina koktholaga hawaga doriba si aikhoini satnabi ni haiduna aikhoi wahana bohana roidabani aikhoi da waga da satnabi oirabadi madu thadopatai adugumba satnabi du hongdok mathautai ki magna hai sing kokthokpa haibasi isagi khongda thangna yan sinjabani MLA Teshyam Kumana Android education amasum environment gi lamda honariba sigumba Manipur gi MLA singna honarabadi Manipur soidun education amasum environment gi lamda sauna phibam fagathan mangamani android lamkoi bising gi mapam kyamaru semgalakli lengang district aina khaidok lamdiba laingak pa nuaina bigi tamaktani matawkaram district boundary si hana yalam bano khangdi politics haibisidi mi bunung sinahan gadabani furup singna masagi saktam ngakna hingna ba khona gadabani hanisu pawusna makatana fungdrakli Makasa tarak poina to papawamana Intanki National Park ayam ga air ga ungkhanakre Nagaland gi Intanki National Park manung ngarang thilpung marinom taba matamda Assam Rifles amadi NSN IM aniki kadar singi marak to ungkhana bthokre thaudo sigi matana press na phangma pawgi matung Assam Rifles ki timama Republic Day thorong mari lena National Park sigi akoi bi area da patrolling salurga halakpada Park sigi maphamama da ngak pathaduna leki Madura maike du tamna lakpa NSN IM gi kadar singa thengna badigi ungkhana badu thokibne Thazaba yaba maphamdigi phangma pawgi matung ina nakalani gi marakta ngak ningai sangdanaraba matungda India government amasum NSN IM ani gi marakta 6 pair khuyek pina duna laikiba maramna Assam Rifles ki patrolling team madugi lusingba duna Maki lanmi singa dubu phathaduna wathu asi sakthokhandana ba madi pamdaba thagdok sing thoktana ba hona khibna heri thagdo asigi matana nakalani mangna ungkhana ba madi paramilitary personnel singa duna makhoigi lambi mang khibani haibana sing wafam sing phongdokpa video footage am social media da
social media platform sing viral loiba thinaki ningsingba yabadi hokiba kumja English nga masama panga maudraga treta India government amadi NSN IMNI gi marakta yana sirol kuyek pina duna nakalani gi marakta khulai thanaba leptun lerakhi bane su pausna pali atopa paw manamo patsoi da Imphal zuribam lambi thingkre lambi semda khumang saksindabana maramoiraga matam sangna urful hoduna miyam gi satok sin sangna awaw mayuna halle haiduna Imphal zuribam lambi gi saru ama oiriba pasoi part 3 da lekai miyamna lambi thingmi khongjang satakre press na phangma pawra khongjang adunga sinungtil pung maridom tapa matamdagi hoduna pasoi part 3 gi yamlaba miyam thuloptuna lambi da satok sin tawba gari sing thingmi gi thabak sataki lambi thingba adu saru gyakhiba singna phongdorakpada haujik lambi semagi thabak sathariba sina maramoiraga urful ka hena hobuna miyam satok sinda sauna awaw mayon hali lambi asi athuba matamda sema lution minaba lambi semagi thabak pairiba NSIDCL amadi local MLA da kiara khana haizaraba su tabidabadagi lambi thimbagi khongjang asi sathrapani lambi sema lution na basab saba matam ama pidri phawba lambi thimbagi khongjang sangshin kigani hari amalomda lambi thingkibadagi Imphal ziribam lambi asida sathok sin tawba posai puba truck yauna gari kaya panduna laide haiba paw hek phangbaga pasu police station gi timma ma khudakta sangsinduna miyam adu control tona bonaki adubo miyam aduna yadabadagi lambi adu uful haudanaba police na shilaga lambi paring adu ising saibagi thabak sathakre hari makasa tharak poina to papa mana fighter jet ani nongthak thengai na bada pilot ama lekhidre ani sokle Indian Air Force ki fighter jet ani training exercise oina pai nongthak thengai na badagi pilot ama lekhidre loina ani sokle hari press ta phomo paw gi matukina Indian Air Force ki Russia na saba Sukhoi Su-30 amasum France na saba Mirage 2000 asing si Ayuk Madhya Pradesh ki Gwalior Air Force Base tagi ngasi training exercise oina pakethibani madura fighter jet ama Madhya Pradesh ki Morena area da tarakhi roina atopa maduna Rajasthan ki Bharatpur area da atopa fighter jet adudagi kilometer samarum lamna taki hairiba Sukhoi jet aduda pilot ani tongi loinana Mirage jet aduri supnagi pilot amkhak tongmani Tengzina badu Sukhoi jet tongna khiba pilot ani adudi eject tawba nanghoba maramna mathwa hingau khiba manak nakpa hospital laikana pa pukhat khibani Morena area da ta fighter jet adugi akai to ising adu mafum adugi khunja singa video namlaga social media ra thaganarak pa thengnaraki thawdo sim bataw kramna thokibano haibigi matangna kupna thijinbagi thabak satabawkhre haina Indian Air Force na NDTV da phongdorakli Pausigi matungina hairiba fighter jet ani ase nongthakta tasengna thengaina khibra makhoigi marakta matokramna paw phawna khidribano sapmanaba Air Force Base amadigi packet khiba maramna maduda coordination gi kari asoiba leibigi haibana singba kumna thijinbagi thabak Indian Air Force ki court sathabaw rairi thawdo sigi paw phangmuga India gi Prime Minister Narendra Modi Defense Minister Rajnath Singha Madhya Pradesh ki Chief Minister Shivraj Chauhan su awab phongdorakli amaromdana to papawmana Manipur gi Ferjol district ki mapau Ferjol gi Laisen khul yob lambi ikang tha da lekom thokle Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMJSY gi makhada CM ki Ferjol gi Laisen khul yob kilometer 40.30 rom sangba lambi nong jutha na trabasu laikom laina ngakta ngai badigi kunja sing chatok sin tawda awaw me nare singi manung hanjin mafam singda PMJSY gi makhada ningthi na lambi sembi dana Signboard tamak thechilambagi thagdok singi manungda ama oriba lambi asida talan shermun laisen hairiba khul singa sigi khunja singi amata ngairaba satok sin tawbagi lambi oribani hairiba lambi asida thelamba signboard ki matungina lambi asi PMJSY gi package number MN03173 phase 11B2 gi makhara kumja English ngani kun gi September 13 dagi semba horaga kumja English ngani ga kun gi ki March kun ga mapanda semba lushile du kumja English ngani ga kun ga tere ki March kun ga mapan phawbada maintenance ki sahi manga gi matani prime court tech court amasum sil court yauna bituminous layer MM20 thakadabani loinana retaining wall 10 bridge wall 10 amasum culvert 39 yawi haina thari hauji oidiba lambi sigi matangda talan khulgi sip l bikibelga pauxi sigi akhanana unabra phungdorapigi matungina talan khulasi Ferjol gi kilometer 10 rom lapa Laisen khulgi marta leibani lambi si PMJSY gi makhada sem horakpada khul khudimaki khunja sing haraw phonaki hana lambi gi khudong sataba mayukna basing adu koklagani khalui adubu madu punamaki tayona boide lambi sema sida
ड्रेन हापीदबना मरम ओइरग लंबी मयादी इसिंग चेंसिले नोंजू था नत्रबसु लैखोम लैनांगना खोंगना सत्प यादबा अमदि गाड़ी फावब सत्पदा वाबगी फियमदा लैरे वा ऑर्डर की मतुंगिनदी ब्लैक टॉपिंग फावब यौगदबनी अदुबु लंबी असि कक्पदमा कक्लगा लोसिनख्रे नुंग फावब थरमद्रे लमीगी फिबम चादबसिन हिरम खुदिमुक खुंजासिन अवाब मयोगनब हेंगले हौजु ओइरिबा फिबम असिद नोंजू थाव यारोखनी खनबदा मिपाइप फावरे हौजु फावब लैखोम थोगलबा असिददी नोंग अमुक तसिलगलबदी लैखोमना खुहांग यौन पुथबगी फिबमदा लैरे मिनिस्ट्री की फजख्रब स्कीम असी पुंग मामंगहले मांगना मखातना हाय लंबी एसिमे केसीगी कुल मयाम असिगी लाइफलाइन ओइरिबनी तलान सिसु मारफुर की मियोई सहुमरोम खुंदा लैतादुन लैबनी ngalingay matamnigi khunda laitarakलब खुल सिंग असि फावबन हिरम क्यार सोथदुन लैरिबनी मरु ओइना लाइफलाइन असिबु फरबदी खरा मखैदी साफरगनी खलुबनी कुलगी खुंजा अमा अनाय गियोरकपद लंबी असिदा सुचांपु नत्रगना परबुंग तमना पुनब होनागदरिबनी हानसु लंबीगी फिबम फतबा सिना अनाय पुथोक पुसिन तौबदा खुदोंथिबा क्या थोकिबा लेख्रे अवाबसिगी मथक्ता खुल असि इलेक्ट्रिक फंगदबा खुल अमंग असि फाव ओइरिबनी लेंगा की रिकॉर्डदी सोलर लैम्प खरा फंगनख्रगा इलेक्ट्रिफाइड ओइबा खुल ओइना सिंगलमबे सोलर पिरक्पा सिसु फै अदुबु याखिदबा क्या याखरे मनाक नकपदा संफमसु लैथि अदुना मतम खरा nglamlaga लोखिबसु याखरे हानगी फिबमदा अदुमक खुंजासिंग वान हिंगलिबनी अंगांगसिना महि मसिंग तमगी ओइरबसु फेरजोल तम किलोमीटर तारानुम लंबी एसिदा सलगा तमनबसु यारिबनी अदुबु लंबी एसिग ओइरिबा फिबमसिना हेन अवाबो हेले अवाब खुदोंग चादबसिंग असि शेरबुंग लैसेनगी खुंजासिंगसु अदुमक मोयंगनरिबनी खुलसिंग असिगी खुंजासिंग मतमतमगी मनामसिंग उथोकपो खुदिमक लंबी एसिदगी फेरजोल तमना पुरकलगा अतोप मफमदा योननब सकदरिबनी लैसेनदी फेरजोलगी किलोमीटर निफुरोम लापनिना मखोगी खुंजासिंग हेना अवाब मोयंगनरिबनी मरम मदुना लैंगाकी मरि लेनब लोइसिंग PMJSY गी मखादा सेमलिब लंबी एसि येंगसिनबिरगा नौना सिमनबिउ खुंजासिंगना मयोंगनरिबा अवाब कोहनबिउ हाइदेनिसु पाउसिन मखाताना फोंदोरकली मखासा थरक पोइन होयेलन पाउदगे तोप मरोइबी पाउसिंग म्यामना थमजगे RTI एक्टिविस्ट अमसम एडवोकेट वोहेंगबम जॉयकुमार पुलिस न फारे राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI गी मंजिल थाबे एक्टिविस्ट अमा ओइबदन नतना लॉ प्रैक्टिस तौरिबे एडवोकेट अमसु ओइरिबे वोहेंगबम जॉयकुमार से यांखकिनिते अपप लेखिद्रब W बिरमुरबु ngasi numidang puk 9:30 tarakpada wangkhai hizam lekai de lebe yumdagi पुलिस न फारे हरि पाउसिन हाइबदा माकु थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SDPO W एबोसाना लुसिंग मतिम मन फाखिबिन हरि माकु थासी की कुनिंग मरि थौबाल खेत्री मनिंग लेकाइ BJP एक्स सर्विसमैन सेल की कन्वीनर ओइरमखिबा लैश्रम रामेश्वर सयंखगिनी पान अपोको एल निमाइबो नुमैना कपलमदगी लेखिदब थौदोकी मतांगना थौबाल PS न लखदब केस FIR number 17 clause 1 2023 under section 307 326 34 302 IPC अमसुंग 25 AB arms ekamari लेना फाबने हनसु एरेस्ट मेमोरा पलमी हैदी अतोप पावमदना होमगार्ड की बटालियन कमांडर अमना एकेडमिक एस सेमदोक सेमजिन तौरे हाइदनो होम डिपार्टमेंट अमसुंग DGP द होकखरे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की सरवम ओइना लोइसंग असिगी पर्सनल सिंगना राउंड दी क्लॉक मथक पांथोपगुमना ड्यूटी द एंगेज तौरलिबा मणिपुर होम गार्ड्स BA गी बटालियंस कमांडर सिंग मनुंग अमा ओइरिबा बटालियंस नंबर 3 गी कमांडर ना माकी एकेडमी एस सेमदोक सेमजिन तौदुना सुपर एनुएशन थबक्तगी पोथाब यारब फावबद मखाताना लैथरी हाइदुना होम डिपार्टमेंट अमसुम DGP द अइबो वका चिरोल पिसिंख्राइरि पाउसन हाइबद वका चिरोल दुंगरांग कमिश्नर होम मणिपुर होम गार्ड्स BA की कमांडेंट जनरल सुरिबा DGP मणिपुर अमसुम कमांडेंट होम गार्ड्स BA लंफेल पात पिसिंखिबिन हाइरि वका चिरोल सिना फुंदोखिबगी मतुंगिना हौजिक होम गार्ड की बटालियन नंबर 3 की कमांडर ओइरिबा MD Rashimuddin अपोप लेखिद्रब MD Rafi कौबा संगायुमफमदगी मियोयसिगी होम गार्ड नंबर ना 79219 हाइरि माक नवेम्बर 13 इंग्लिशिंग मसमपनगा हुमद्राग मपन मतमदगी होम गार्ड की कमांडेंट थोकिबो ऑर्डर नंबर 474 की मतुंगिना होम गार्ड मेंबर ओइना अपॉइंटमेंट पिखिबने माको अपॉइंटमेंट पिखिबा मतमना माकना संगायुमफम जूनियर हाई स्कूल दगी क्लास 8 पास तरपगी सर्टिफिकेट लोइना रखि सर्टिफिकेट अदुदा माकी डेट ऑफ बर्थ असि February 1 1959 हाइदुना यामना मेक सिंग इदि हाइदि अदुबु माकना होम गार्ड मेंबर ओइरगलबा मतुंग माक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौदुना पांथोकपा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 1984 एग्जामिनेशन असि पास तौरे अमसुम माकी डेट ऑफ बर्थ असि February 1 1963 ओइदि हाइना अथॉरिटी द खंगलखिबने हाइदि माकी मेकेदिगी
ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯖꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯔꯊ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 1, 1963 ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯖꯇ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯒꯥꯔꯗꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯁꯪꯁꯥꯕꯥꯏ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕꯤ ꯃꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯀꯥꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯏꯕꯦꯆꯥ ꯂꯩꯃ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 33 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯣꯌꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 26 ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯦꯔꯛꯇ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 13:55 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯊꯣꯡ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 13:33 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯦꯊꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯒꯇ ꯊꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯠ 5 ꯏꯟꯆꯤ 5 ꯋꯥꯡꯏ, ꯀꯨꯂꯩ ꯀꯨꯆꯨꯅꯤ, ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯏ, ꯃꯁꯝ ꯇꯦꯜꯂꯒ ꯃꯨꯏ, ꯃꯃꯥꯏ ꯀꯣꯏꯗꯥꯅꯩ, ꯉꯛꯁꯝꯗ ꯇꯦꯇꯨ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯛꯊꯥꯡꯅꯕ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯠꯂꯒ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯖꯤꯟ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 31 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯊꯥꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯥꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯗꯣꯝꯕꯤꯕꯤꯂꯤ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯈꯪꯅꯖꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯈꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯨꯛꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯅꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ UGCꯗ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯕꯤꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ UGC ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ UGCꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ RTIꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ UGCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯂꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ UGCꯅ ꯄꯤꯕ RTIꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 18ꯗ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯪ 2020ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 23ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ, ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 13ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪ 2015ꯒꯤ ꯃꯦ 5ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ UGCꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯁꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ UPꯒꯤ ꯒꯥꯖꯤꯌꯥꯕꯥꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯦꯝꯄꯁ
teaching staff amasung infrastructure leite university asigi vice chancellor leite housing state asida pro vice chancellor ni haiba ama phamlagi academic program kya sathari infrastructure leiterabasu university asina sathari academic program sing asigidama india gi tungan mafam singdigi mahiroi kya admit tonduna certificate pidi university asina ngasi phawada phd degree phaw pi kibaleirabasu ngasi phawada synopsis amata upload tawbalitri BT Kendra University State Sigi Taubal District Layana UGC notification the Peter's house in Parliament Mamada CLP Wibe building a Madasalidi Yam Akpamana University Sigi class Kara New Delhi the Pantopoluna exam Pantotuna degree power people like ready University Sigi website the statutory officer Singi Akupa Marul PD Uzasing Amasum department sing Akupa Marul Amata website Edu Takati University sina UGC ki guideline wang mad faculty guide amata yaudana externals guide haptuna PhD program phawba pangtukli University sigi mapung phaba infrastructure leite University sida engineering department gi infrastructure madi atai tangai fadabasing mawong sumna leitrabasu BTech ki mahiroi kya mingsali University sigi rural campus ni haina yengang pokpi gi Emmanuel's complex hauki pasa higi July tarukta hangdokhi Manipur International University asisu India ki tuan state kya da center kya hangdoktuna PhD yawn tuan academic program kya pangthokli ta sieng university si state asid mapung phana salai bra haibdudi asauba ohanga moidi Shanghai International University asidu state asid mapung phana teaching campus leti adobe academic program kya sathai na dipiri University asina website te pdb information singa sisu sabsana leirabra haibisi asobo wangam oirianisu pawusna makatana phongdorakli makasa tharak poina to papaw madana Manipur gi puari da khwaiti gi sonba CM ni Congress lupa koti kya gi drak phab ga mari lena case adu CBI de sino hairubi gi dama MPCC ki president gi mathakta FIR pansin bi gi thawong si hong gi sas puri bas minister si Manipur gi puari da khwaiti gi sonba minister ni haibadu takpani haina opposition congress na phongdokre Imphal gi Congress bon nga si pawmising unabada MPCC Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson ningom Bupendra mitai na haki government war on drugs laktholaka drug lord singi mathakta di war si leitabugum tawi handakta palel lupa koti kya gi drug police ta ki phaki Manipur police na puraklaga Manipur police na pharaga karamna home department na police involved tawriba case atuda investigation tawgodoribana asumbi investigation tawbung hamloi drug sing adu gi aseng mapu natragna mapu mayam ama leiramlagadi madu gi drug sing adu kana gi no haiba khang hamloi maram aduna adu gumlaba thijin maduda justice phangnabagi dama case as CBI de sino CBI na police involved tawba case as investigation tawbung amani masigi dama congress na case as CBI de sino haina demand tawbani magna hai Palel drug as CBI de sino have a demand tawbadagi MPCC ki president Kemega Sandra masung kaksing assembly constituency the English ngani kungani thoi the mire oikiba case as Kennedy gi mathakta lan FIR ma register tawre haina pauksi sing amasu social media dagi phangki MPCC ki president gi mathakta FIR ma register tawba sin ngasi gi Manipurda freedom of speech and expression and freedom of movement asi lekre masin mention kre haibisi mayek sing na takle Masigumba mayek sing na takpa government na sigi thawong sin housing lady basi minister si Manipur gi puari da khwai gi ason basi minister ama oiri tai man state sigi missionary sing sizinaraga opposition gi voice namthana bo honaba hai bisi na housing lady basi minister si na khwai gi ason mani hai gi khutam oiragani man hai housing state asida democracy leraktre state ki Congress party na palel gi drug case CBI de sinau hai ruba matamda party president gi mathati FIR pale State Congress President Wangang Bayhandre Satning Mamfamna Satpata Tingle State Opposition Party ama Odiba Congress ki masin mention duna thamlaga Misa Miyamna di government asiki mathakta karamna Wangang mangamani Bopendra Raki Congress Party na leba asigi ningtama purakpa leba ki constitution sembada asoba thaudang laukiba amadi leba asigi miyamna fundamental right pirambana ngasisu Congress Party na miyamga pulaga mangkraba democracy du amuhana purakna ba miyamgo loinana lambi shorka thoktun thingnagani dictatorship ki lenga amagi lisingma amada pulap oina on khibegi mayokta leba ki democracy si kanana bo honagani palel drug case ki matana sinaba police manga terminate tawre haibadugi order su uhandri suspension hana tawramadagi terminate tawre tungna mokhogi council na legally argument torakpada technical ground order du cause tawki busu yai
ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯨꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯨꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯧ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ FIR ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ